batanditse b'amashomero bembeirwe Rita namusoke kandi abo buzibu babutaha bworo bukwatsira hansi na heguru umuceke iki hoteliho n'abazeire abatari kufayo umukwera abana babo naye tufuna okusomozebwa kw'abaana abo ababewaka nga balemererwa oluusi okutuuka ku ssomero oba okugira ddala naddala nga bali mu nsonga zaabwe nti babulwa kye bakozesa okusobola okutuuka obulungi ku ssomero tebalina byakukozesebwa ng'ebyo bakozesa toilet papers bipapula oluusi na bigoye ate ne bibaleetera obulwadde nga bungi ne bibaleetera n'okubeera obubi nga tali mu mbeera nnungi. Ekizibu eki nti ojemesereza b'ekitongole ekya Dreams of the Tropical Youth Uganda okutandikaho ehururu ey'okuhwera abaana aba bari kubeegyesa oku bakubaasa kukora ebintu ebirikutuuraho kandi ebi bakubaasa kukozesa omu bwire obu barikuba bari omu micwe. Timothy Arnold Sesazi ori mukuru w'ekitongole eki ashoborere ngu ebihandiiko nibyoreka ngu aha baanigana abaana 50 nibo barikuruga omu mashomero buri mwaka ahabw'enshonga y'okubura eby'okukozesa omu bwire obu barikuba bari omu micwe. Bibalirirwa okubeera kumpi ne 50%. Olabanga nene nnyo ate waliwo obuzibu obulala nti abaana batandika nga bayingira mu primary batono abamaliriza okugenda mu secondary naye nga basinga tebatuuka mu secondary olw'embeera eno ate bangi era abatuuka mu secondary school era nabo ba dropping out because of the same related issues. Orukurre byenjenda mu kitongole nicyo kimwe Simon Peter wabwire ashoborere ngo mwaka ogu nibateekateeka ko barikuza kuhera abaana babeshiki barikurenga mu 13 okwetorora district age. Mu phase eno tugenda kukola ku masomero 7 schools nga tugenda gaba products eziwera 5 akakopo akayamba k'abawala oba abasomesa n'abaana mu budde obw'ensonga. Mu phase ey'okubiri ejja kubeerawo mu July oba ogw'omunaana July or August ogw'omunaana oba ogw'omusanvu nawo ate tujja kuddamu tugabe oba tukole program era enaagaba obukopo obulala 8. Buringo ngo gumentalaji serunjoji omukugu ombyo bwegese mu district ya Chotera ashoborere ngu echetengo echebintu nkebi omu district Siria heguru mnonga ate n'abazadde bitwina nayo ne batya abaana okubanyonnyola na mwana wa mutya okumubuulira nti kino na kino kale nno okukusoomozebwa kw'amaanyi n'oluusi n'omwana naye n'atya okwogera. Ati nko kwehanangiriza abebembezi b'amashomero gatari gamwe na gamwe mu district ege okukozesa omugisha gw'ekitongole eki okuyamba omwana w'omwishiki. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abasomesa abafunye omukisa gw'okulaba nti ekitongole ekyo kibatuukako ne kibayambako omukisa bagukozese okulaba nti abaana beeyongera okusoma. Kubanga singa banaatuula ate ne baga nti ebyo bya droti nze tebinkwatako ndi mu ofiisi nze ndi mu kilaasi nsomesa busomesa ate nga bye batuleetedde okuyamba ku baana tujja kuba ate tukisudde ate n'ensoma ekendeere. Gasha kwa Bashir Karema abwa tayari West Agenshongo muri Chotera.